abashubuzi bo mu katare ka buli izooba kebenji bakweta ngu Daily Market omu Town Council ya Kakumiro district ni Kakumiro nibagira ngo buri muntu omu Town Council ya Kakumiro okutwariza hamwe akasharamo okuteeka omudaara hiyakunda ekiretire abashubuzi na munonga abo mu katare ka Daily Market baburwa ba customer ababigula batayito ekintu ekindi ekyakabiri tawuni yayitwe eno teri organize yona buli wekutandikira nawe koma ali abo omudaala aliwo itwe abalyano omu Daily Market buli luguudo lwona lw'emidaala nikikengesa ng'omuntu tasaatambula kuluga kuli erugulu akajja omukatale tasaatambula kuluga kuli erugulu wa district akajja anonka omukatale buli apangisa lumu yaayo n'ateekamu ennyaanya bano abatusuubuza asobola otusuubuza wano kale ng'ennyaanya oba obutungulu oba ebijanjaalo ate n'omulaba ng'ayitamu era oba nakati ate n'addamu n'atunda kamukamu ate ng'atusuubuza wano oba ennyaanya n'adda wali n'ebokisi ate n'atunda n'ow'olukumi n'amukuza n'ow'ettaano n'amukuza ate nga abadde azze ng'okusuubuza kandi kizibu muno okumalaho kubanga omuntu akuluga Kisengwe n'aleeta amatooke mu tawuni kuno then abantu nibagakumira kula maini dagakumira maini kuli kujja kwika kuno akuba amazire gaddi byolusa abandi bona bakozire ki baguzira aru bagikuli then kwika kuno kusanga bulomole daguzire ira so baina kusoka kulinda until bali mmere baguzire gehoyiroho then after nibo baje bagorera kuno esikeiro mu katale okulja abashubuzi aba Town Council okutwariza hamwe tebafiireho ekaba yatandikire kwenda kubombekera akatare bitaka tubakumanya ibyakomere kiretire na bamwe obutagira nshoni bakatandika kwejunira omwanyoko abantu bakusoboire bayiyayo baina yabba kunganza bati tibaina n'abantu bakola bakatubombekera akatale ako kakale makulu tutumanyire kontrakita akakomeranga oba kakawerawo katyo era kalalwamu nte abalalu abantu bapamoomwo akatale kona kajjama abwekibyeeki ebyo bikiryaho akatare akantu kamwe karukugambwaho kine kami n'emwe ekyo obwire bwingi n'ekingwa kyabaho arwa kabiri abashubuzi bakuba bari bingi omu katare ka wiiki ebintu nibishoba ebyatooyi bakala bagikingura kyakabiri kyakatale obululu abantu abatalina hayinkanyo nibagenda nka omunanka omubuvera nosanga babukasukire omukompawundi munanga bitukolera tebamanyire kwikoresa tebazimanyira kubanga akuyimba ebibokisi abinagamu ate ebibokisi ebino kujja kubiyamu oli omukwatiremu omulo ngwabiyemu nakugamba nti tinkukwata mu bulofu ati ani arabiyamu ndiso ati wenya nikyetagisa emitwalo nk'etaano kulwa nti obiyiremu kulwa nti igurukukiri twayikirira Deputy Mayor wa Town Council ya Kakumiro asabaddeewo yashobora bwaki baremerwe okumalira akatare kabiri batandikire ensonga bwaki twayemereizeemu gavumenti ekatulaganiza kutubombekera Central Market twarora kukwata sente z'omwiwa omusoro kuzongera akintu kye bakujja kuseesa kitena makuru twachwamu tusooke twemerezeemu nitulinda gavumenti kyetulaganirize niyo ensonga bwaki omuntu n'alola ebyombekero byemerere bitagenda mu maiso chairperson City Councils na Town Councils so nibo baina kulabya iteeka lyabo nibagamba mbu ate abalaye maini mwena tukube na mukikalo kitubateekanirize tukupasanga bali mukikalo kyebateekaniriza abo nibo bakyajingiro ko sente so bakansalas baitu abemiruka na bachairman LC1s nibo baina kukolaki mobilizing ekintu ekyo then kikatwalibwa bakansalas babo mu kanso bakakirabya ashabana njajirangu ibara lya sente nirimwa bintu ebyo ebikubateganisa amakoraga gasha kwa Thomas mwebaze abwa TV West.